INP Mizo channel clear turte in zain Sipai le vek ule kan channel in lo clear thina wangin kan lo me Vawiin March ni som panga ania kan video masa March ni som paliami kha kan an update fel zana lo thlen meu chuan rengun lamchu boru ka lo so sang ta view mai khania Sipai in thune nan lak hi Vawiin hian ni som li le pathum atling ta a ramchuang mun tina Sipai thune na dauda la kongzo Sipai le police nan no dar an ka hlum hliam enge mozat omto ma se mi pui kongzo hi an la thul chuang lovani tukin khan takitra tam si pa po na sa takin kongan zo le thova takitra hian Sipai council kutur thi mi pahni anom veto engpo ni se kan update man tak lo nizan lama thilom dan kha alo hreto kan tamzok mai theina chungin kanan soi masalo kange rengun khopui line ta ya township le south uklapa lamchu nizan khanan lo boy view maya zanlama demonstration an siam Sipai nan dar na lama thil hliam anom teu mai tukina thilom dan kanan clear chuan nizan khan line ta ya township huam chunga hian thi mi som thum pali an lo oma hliam tur mi som li zet anom bok ni in damdoi ina thok tu doctor te chuan an soya doctor then khat te hi chu an trap hom mai ani south oklapa a hian thi som thum chuang anom bok kalemio lama po sila ya puak na sa hle ti kan video masa comment lama enon update kha kan mu a update tu te chunga kan lo me line ta ya lam hi hliam tur hi hei a hian an tam hle ni ina langa line ta ya damdoi in thleng man ta lo ruang an hon puite anom nual nia soyani bok damlo po line ta ya damdoi in ni lo damdoi in dangpan puyan tam hle bok line ta ya township huam chunga hliam turte lo boy som tu civil hospital a CDM doctor pakhat chuan ruang pali lo thleng te zinga pathum chu not uklapa lama an thon thu nizan tlai deuh to taka khana soya heiba ka civil hospital lama an thon hliam turan tam hle ti le chung zinga tamzok chu line ta ya lam an ni thua soi bok nizan khan line ta ya le suipi ta township pahnia te minong line council chuan martial law apuang ngala hei mai hi du tok talovin tukin khan Rangoon region huam chunga line ta ya north le south dagon lam le uklapa lama te martial law puan bel le ani bok Rangoon khopuya township paruka martial law an puang ta ti nani chu nimina line ta ya lama khol in kang kan soi kha China mi ta alo ni renga then kha chuan hal tu te hi Sipai laman ni tia soyan oma ma se news lian deuh chuan chu tiang lam engma an soi lova line ta ya township a khol in kang chungchanga Chinese embassy chuan thu chua asiama khol in kanawanga Chinese mi na thok tu mi engemaw zatin hliam an tor hialawangin hetianga sual takati tu te hi dan ang taka hrem ngei ni ro se atia Myanmar ram chunga Chinese mi le sati himna tur hi ngai tu ani rok se atibok maro chu minong line hi an thlop hle thova tuntuma thil thleng le hemia wanga athu chua hian China le Myanmar inkar hi ti chelo tura abei sei thu asoi bokani Mandalay khopuya po Vawiin hian engineer role te chuan Sipai daudal na kongan zo na sali hle heiba ka hian Sipai thune na daudal la kongzo ani boka Sipai le police lamin an no dar na lama kutan thai u kumsom ni paruk mi le tu ti an la hriat chian thailo mi pakhat an boralani nimen March ni sompali khan Myanmar ram chunga body sa ko roi tu te chuan thu chua siamin Sipai council in pakoda te mang ho chen na intele an sa kho in rang te hriam hreine na an lu khung chuan emo an body spui thiam te an voemo ani chuan mankum sang ni le pasari September thla ang mai khan revolution an siamang ti an soyani nizan lambo ruwa ka thatlo ema wangle Vawiin hi state councillor Aung San Suu Kyi ko ta thubuai an rel ni turani boka wangin emoni Vawiin hian Myanmar ram pum puya internet line an ping le ta a masian pin dan hitle minazia omdeu smartphone atanga internet access thelo turin an tia company wifi ro an pin saklo nia soyani February ni som panga atang khan tu tin an mani lama jing dar khata tanga dar ko thleng
internet an nei thei lo zia baka voin phei chu smartphone pa ngai chona khoi thei mia lo ni in Myanmar kan unaw te chuan an soya hei hi a chan chu su chi ko ta an khin tur hun po sei an du awanga an chuan lam mai ne soyani ko thubuai rel tur hi online mangati tura an lo ruam man sa to ani a rambo ruak enin minong hlaina lam hian an ngam chia lo nge po sei le an du ta sia an chuan lamatan internet am han theilo an ti ta ne soyani min chian khopoya demonstration siam tu te chu minong hlaina council lam khriam hreikeng te chuan an ka pa chundar som pahnih le chan ve chhovel kha chuan mi pa pahnih le hmeichhia pakhat an thi to ngei ni in damdoi in a thok tu doctor pakhat chuan a soi thiza chau hi an chian theya hliam tuar boi som tu te chena an ka thina wangin mi boi som hau tak leya tuna hian mi engza chiang nge hliam tur om ti po an la hre chiang hlei theilo ani sian state ongpan khopuya po sipai doda la kong zo zinga mi pa pakhat ka hlum ania hliam tur pahnian ombok voin kalemio tahan lam kong zo nizan lama silayan metpuak na sa khania mi pathum an hliam ani ma sian zia om to ani oma man an nei boka zirtir tu meiche pahni chu anon chua le ne soyani a midang pathum te ro an la hreng ri ani tahan kong zo laya an bike an lo man sak vek po kha an pikir le to ni in media lama kan mu makui region onglan khopuya po voin hian kong zo te laka sipai kut tuara thi mi pahni omin hliam tuar mi pali anom bok demonstration siam tu te an man lai hian police lam chuan bike panga an man tel bok voin khan chin state capital Khak khopuya po sipai council do dalin kong an zo vele boka boina an tok ta em ti ero kan hre chiang man talo heti lai hian karen le kaya state lama chuan sipai le police atanga CDM zomta an punbel zela ken iulam an bel zelani Myanmar ram hi Asia khomwala ram re thei ber ani meka hetia rama boita ka chuan ram chung mi puite hian tram an ma chon thei ni in World Food Program lam chuan warning an lo pe me bok ni in Financial Times chuan ni min khana soya World Food Program lama an ho tu te chuan ram economics hi tuna an boina hian engtiang takin nge angongang ti soite ri lo maila tunang takarama boy chun zom zel chuan mire thei te chuan eile bara harsatna na satak an ma chon nge yang antia khwa war lo tak zedani even lampo an satel chet kan ti kha hetianga Myanmar ram chunga thi le hliam an punbel zela zan khathil thua po mitam taknun na an lak zel le pongrong takasipai laman chet zela wangin even chuan an dem tak zet thu chu anan chua le phota an thinarim sot ve hle chunianga khrisel na lama thok tu te chunga an chet dan le mi pui nol pui chen na an suwa samdu dan te tun thlenga rong takan la chet chho zel dan te hian remna le mon na om le thina na malak dan tur atibuai fikani anti Myanmar Sipai Council hi ramdang te ne na in beron turin le human rights te po ngai poimo turin kan tina a makan ti lo hle ani atiboka mak an ti lo reng bokani hamleta dan taka trongka maya tok talo ti angvel kha ani bera kan dem tak zet hanti ngot po minong hlai na hian poya ti lo tak zet ve thawani ber hi tunlai South East Asia boruak hi chu asaphata al chuak phut theidin huna ading rengani bera tuna hian US warship hian Malacca thliarkar lam kalpelin Myanmar ram tui pui chunga kalatum ngei ni in Russia le China chuan an ngaya engkim chiatna bula ni ringot don ti in China chuan Myanmar ram chunga kuthlak hlek lo turin vau khan na soi chuak ta March ni som pathum khan USS Roosevelt warship hi South China Sea tanga tol chuakin Malacca thliarkar lama pana Malacca lama hian Indonesian ram thliarkar tam takan oma Kalimantan thliarkar le Sulawesi thliarkar te po heta hian an oma Philippines chim lama in kalpo na tui pui kong poimo takani ti chuan tuna akal kong han en hian atum apan meka ang khop maya media rin tlak te chuan thil om dan turan lo hisap kual vela he warship hian Myanmar ram nai taka lutin chute tang chuan minong hlaina council sipai te chunga
engemaw tak chu atingei donin an ring hlawmani herin dan hi thil ni thei tak chuni ve tho mai minong hlainan thu nei na pawng lak kha US President Biden apo khana dem hlea sipai lulok zual deuh ho sum chevel tur zong zong chu apin sak ngal khania US Roosevelt hi anei tu US chet vel dan le ruwa manda ti chiang tu takani arin om hle a chan chu he worship hi athil phur zong zong tenen hi chuan ton nuai chuang ferit ani hem maya englai po mi vakap mai thei fighter som kwa achoma anong zui tu akai zaweng tu hi abul hnai tuipui chung square kilometer khat chung ringota po hian sipai sing chuang an phusa hut rengani Myanmar Council sipai te hi han noi se chuan tu khat ka thampo an om mangin rin om lo engponi se he Roosevelt worship na thodan le chetvel dan zong zong hi ramdangin an hriat mai theilo nan an film khur em renga zabi somni le pakhat kumtir lam ang kha chuan thil hi om don lo hrim ti chu achiang hlea Myanmar ram chung buai na chinfel sak turin alo kalani thei mayangem akong hitle mena la thui hreta kan lo soilok dik lo pal theya China le Russia te chuan an thling thauluk to hle ti kha kan lo hremai mai don nia China phei chuanin Myanmar ram chunga kutlak hlek lo turin avaw khan sa ani hi Vawiin Myanmar ni som panga hian Russia chuan Ralthuam te chu minong hlana council sipai te tan puinan aron thon thleng tangei ni in media lama thua thang mek bokani minong hlanan thu nei na pawng lak hi ni somli chuang anita a President Vawiin le State Councillor Su Chi Tiamin mitam takamana tun thlenga aram omdan han thlir hian minong hlana council hian thu nei na ala kan ti thei mai theya ma se thu nei na ala hi a hlawh tling taviu ti nero animia lo mai a chan po thu nei na ala ka tanga thakhat chuang alo ni nuwa po sarkar alaran thei ri lova ramdang sarkar tu man an la pompui thei chuang lo boka tin ram chunga thu nei na pawng lak du lova kong zo mi puite le sarkar na thok nuar tlatte voin thleng hian rong taka che in civil mi te nun na engemaw zatin tuar to ma se sipai te chet dan hi ala hluar chhozel do na anga ma se tun ma sipai thu nei na manga civil sarkar lo pai thatu te ang khan minong hlai na hian athil ti hi a hlo tlin pui mewangem ti hi tun tum chu kan thutlang komnan han soi chhun zomela mani march ni som pakhat khan sipai council lam chuan media conference an siama chuta chuan minong hlain chuan damdoi in hon le watani tur thu te private bank te po hon watani tur thu le a hong du lo te chunga action la kani tur thu te sikul kal le thoi tur thu te a soi nual maya hemi ma march ni riat khan sipai lam chuan meeting an lo nei to a heng kanan soi tak te ba ka Yangon le Mandalay inkar rail tlan tir tur thu te po an soi ani khami tuma minong hlana thu soi kha kan soi kim vek theilo wanga a soi tum ber chu sarkar al in ran theilo thataka a in ran theinan mala ru ati ni bera ma se Vawiin Myanmar ni som panga thlengin doctor te le nurse rualten CDM siamin damdoi in le sarkar clinic engma an la hong thei mi lova sipai lam hian a thlema an thlem tok a vova an vo tok ti dan chi rangin an beina sa ve hle a mi then khat hlawh CDM lama tel talo anga ming sign ril rut taka thlop silo pon tam hle ni tun thleng hian minong hlai na hi helama po hian ala hlo tling lo phot tani hi ti chuan march ni som pahni atang khan khopui then khata CDM member te le an ho tu niangai doctor te chu an mana thoktu te ba ka dam lo te chenin damdoi in atangin an no chuak hlomani hetiang tho hian bank lamponi tho central bank chuan private bank te chu voi engemaw zat in hong turin atina a tun thleng hian an la in tiam rual thup hloma private bank tamzok chu an la chol thup mai ti chuan civil mi te poisa tho khom manga hlo lak thei dan tur ngai to in ATM call then kha chuan na an lo thok ve ti mai lo chu bank na dang zong hi ala chol vek reni sipai thu nei na hnuaya hon miawadi bank po an hong zeta sum la chuak tu an tam ema wangin an sum lak chhuwa thei zat ten bituka ni khata mi hringkal thei zat te chenin an bituk chhota zela thataka an hon thei ma a khar le mai ngai tur din muna om vele megani kan hriat to angin march ni som khan sarkar na thok zaruka tanga zariat inkar vel le
an chung te sang chuang omna CDM tel ve vek renguna mahlua kung railway thok tu te omna chu sipai nan huala rail khal tu pension to te chu an hruai ta phota midang zong chon tlan dar ta chum mai ni kha rail service tir thainan hetiang deuh hian Mandalay a ponti ve bok ma se tun thlengin rengun le Mandalay hi rail service theiri chuang lo chu nia tin in opna lam in sarkar na lam hi han thlir le ila Myanmar ram chung mi puiten an du lo ema wangin sipai lam hian in opna lam hi ani dan tur angin an la kal pui thei chuang lo bok kan chin mi te omna chin state khopui ranga po ma nia ro in rel mai an tum thu an puang kan ti kha sarkar in opna bul thut ber khote le veng in opna tangin khopui lian state le region huapa in opna in khai diat dan po tun thlengin eng ma la hlo tling lo bok heng thilom dan zong hi han thlir hian sipai council hian sarkar ala ti vir theilova engtika nge thataka kaltir theyang ti po ala chiang chuang lo arin om lo hle zokani tundin mun en hian sipai council hiram dang sarkar dang hian atir lam ai khan pom harsa anti zual deuh zok don ne na lang boka civil mi te chunga chet dan rong lutuk tak mian thak an hrem an man an mi man te ruang an pe civil mi te in le bungru an suasam heng thil zong han en hian sarkar dang hian an pom lo tel don ani tun ma chuan asian te po hian miram chung buaina tuma kanin rol ngai lovang an lo ti thin kha nia tuna ero chuan sipai council hi a tha ti zong in o an chhuat du bik to lo ram chung buaina ti dai atum dan hrim hian soi a hlo hleya civil demonstrator te an thi thleng rokin an vua an luwa ten ka par soka arap thlak theyang berin sipai te chuan an ven him tur mi pui te chunga kutan thla ka heti chung hian sipai do dal na hi ala sai pui kalmu mai ani sum don na kho pui lian rengun ang chia chuan mi hring pun khom ol samna heng sule minikung ledan lama security an uluk hle renga embassy rang an veng na sa hle boka mi pui lampo hian sipai le police in ol samlu tu kan ti mai theilo nan in hum him na nen road block te siamin monthen khata phechon demonstration siam huna omdan turten practice hiala atoi zonga soi chuan Myanmar sum don na khopui lian ber yan gong khopui a hian thima jing me ka office an chol thuapa ni tin mai demonstration an siam vut rengani minong hlaina council hian all ai te chon an mit lokinarin om lo hleya minong hlaina hian kan soi tak zong a khan ala hlo cham fai vekani lelama chuan athu hnial ngam lo kap ro tia kap mai tur ti chero u atia thok chuak mai tur hriam rhei chelek zok sipai anei ve tlata chuwangin sipai lamin athuan hnial ngam lo chung chu athu nei na hum him hna tho sakin boy na hi ala om zel bok do nani maro chu tunlai media that huna hi chuan thil hi thu ruk thei reng lova sipai ho non rong taka an chet dan zong evidence thatak tenen khovelin a clear thup ania ram chung mi pui tan rual ziate han thlir hian ram chung le Rampawn atanga antico pressure hi apal tlang theina rin om lo hle ani US le China te hi man atang khan anin ngur deuh char renga mani ram chunga in bei mai hi chu andu lo ve ngei na rin oma ma se Myanmar ram boina hi atu ve pon an Ralthuam han en chin vel nan rem chang hle in an hrengei na rin om tuna hian US foreign secretary po Japan lampanin a thok chuak le ta a atum ber chu Indo-Pacific tui pui chunga in pui ton tura alam tang te han biak ron vel ani ber Myanmar ram chung boina hi an ti pui ber tur nia soya nei a Myanmar sipai council chet dan hi pompui mi lo turin le heng huna hian kuat ram te tangrual tlat turin ma an la don ni in US foreign department lam chuan an soya ni Myanmar ram chung a hian US Ralthuam nge thil ti thei zok China ta ti en china tulang ti hi hlo om hlea chutiang chu thleng em lo tura bei seyela US foreign secretary khwal zin na hi Myanmar mi puite tan mal som na lo ni ram te se